Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Nanaragsak ka itay. Miko, addan pagtrabahwak. Dakkel ti sweldok tabak ng ti amok. Anya trabaho da ita? Yaya, babe. Siyak ti mga awir iti anak ni Ma'am Trina. Kabaalam ka diti agbalin ayaya? Siyak pa'y ti kunam. Ano saka? Dakkel ti sweldok. Kat no makaurnungak, addan ton maitad ko iti pamilyak. At daman trabaho kandakkal ti sweldok. Saanan ang masapol nga agtrabaho ka? Saan matamabalin nga agur-uray aklatan iti yawid mo? Makatrabaho akmat? Ala, adagan ka da ita. Agan anat kay Jay. Kan di mo liplipatan ti umawag kanyak. Ada kagaya man, Adela. Nagikat ti sigud ayaya ni Francis. Iso asikan ti manguawer kan kwa na. Okay, ma'am. Day talaang ti aramidam, ha? No may papan ti aglaba kan agluto, adda ti inalak akatulong ang mga ramid kadagita. One, ma'am. Kan jak kayat a cellphone akanayon ti igam mo. Mabalin mo ti ag cellphone ngam tunggal nakaturog laang ni Francis. Iti kasta, mabantayam anasaya at ti ubing. Okay, ma'am. No umay ti ama ni Francis, awagan nakpay. Saan mo basta-basta paunagan? Ma'am, saan ko akabisado ti langana? Umay ka, taipakitak tiladawan na. Adela, nakaturog ka din ni Francis? Umay kanta mangan tayon. Umayon, ma'am. Isugayam da ito ni Brea. Kaduam akatulong ditoy. Iso ti agluto, aglaba, ken agdalos. Ay, naragsaka ka makamamukan ka, Brea. Lagtugaw kayon, tamangan tayon. Ay, mangan kamin tulat tayo ton malpaskan, ma'am. Wan nga rod, ma'am. Nakababain matkan ka. Anya ko matipagbainan nyo. Umay kayo ket din. Iti kasta, makapagsasarita tayo. Sika nga minti amo mi, ma'am. Katrumbang lang umununa ka amangan. Agtugaw kayo ket din, tamangan tayon. Ay, agyaman kami, ma'am. Tauray katulong kami lang. Kat nasaya at tipan nakilangan nyo kada kami. Kat, anya ko maitano katulong kayo. Oh, adaw mauawag kang ka, Adela. Kwa, ma'am. Boyfriend mo ka di? Sige, song batam. Amangan no adda na patag na ibaganakan ka. Uy, Adela. Uy, nakariingan ni Francis. Ngamnay mas pailang titurog mo. Ha? Ay, ni ma'am, napan ka din? Si Kamot. Itay pailang nga. Adda ka nung napatagapapanan na. Napuyatan ak ngamin. Ay, alas 12 ang nakaturog kami ka ni Francis. Awan pagdanagam. Tanaanos kan man nakaawat ni ma'am. Saan akas kadagiti daddo mga among. Kas kumakadagiti dati nga amok. Ape anak ko nam ti kasta. Akwa. Ay, wingayam. Tsak amo no apay asaan dakiting agsinublan ka ni Sir Christian. Ha? Sir Christian? Wan. Day ta tinagan ti asawan ni ma'am. Ay, saan nakadi nga imbagakan ka? Kasano ana ang ma'am dayta, Brea? Ngamin, tay kabsat ni Sir Christian ti mo na ang nagpaayak. Ngam, adayo anaan-anos ni Ma'am Trina. Kasta ka di? Wan. Kanayon dak nga ungtan ti among ko idi. Kanayon ko ang makita ni Ma'am Trina ije balay da Sir Christian. Ha? Apay nga nagsina da? Kaya't ngamin ni Ma'am Trina may isina da iti pagnaudan. Saan akayat ni Sir Christian? Adamot kwartada. Jakman amok ni Sir Christian. Ay, kat imbagman, ta saan na nagungat ti kabsat ni Sir Christian, edi makar ka iti pagtrabahuan.
Saan nga agungat dayjay Taiso nga rutin nang ipaikat kanyak. Asikaswamon ni Baby Francis. Amangan lumabisin daytan. Brea, asino si nag-doorbell? Ni Sir Christian dayjay. Amangan no adda iyog na kasapulan ti anak da. Ay, kwa. Ipakaamumpay akan ni Ma'am Trina nga ada ni Sir Christian. Kasta ngamin tibilin na kanyak. Awagam nga rudan Sige, mabitlaan. Hello? Hello, Ma'am Trina. Ada ni Sir Christian ditoy. Paunagan mi kaday? Wen, paunagan nyo. Imawag kanyak itay. Okay, ma'am. Anyat ko na ni ma'am. Paunagan ta ka no. Sige, siya kung timapan mangilukat iti gate. Naimbag ngagsapayo, Sir Christian. Umay kula sarong karan ti anak ko. Sige, umunag kayon, sir. Nakaturog man na ni Francis. Ingkay lata kitaan na iti silid na. Agyaman nak. Sika ka diti baro ayaya ni Francis? Wan, sir. Siya. Kumusta mo ti asawa? Nasaya at mat, sir. Rimwar ita. Adda ka nung amin napatag nga asikaswan na. Kasta gaya. O sige, tayo nakitaan ti anak ko. Sige, sir. Gwapo mat kayam ta asawa ni Ma'am Trina. Madlaw anasingpat. Brea, madlaw mat anasingpat ni Sir Christian. Katwan, naanos. Ay, dagiti ngamin kakabsat na ti patpatyan na. Kat di na kaya ti makipagnaad ka ni Ma'am Trina. Ay, di na amo. Akwarta na lang, ti kayat dakon kwa na. Ay, adamat nga rod kamali ni Sir Christian, Wen Imbaglakit din. Tada business ni Ma'am Trina. Iso adinan kasapulan ti kwarta ni Sir. Mapana kon, taanda pa'y napatag-apapanak. Ungaya, ada ti ginatgatang ko apara ka ni Francis. Ada ijay silid na. Okay, sir. Kan saan yu apagpungpungtutan ni Ma'am yu Ay, huwin Sir. Ay, Sir Christian. Apay ngamin, asaan kayong agsinublan? Adan to, ngam saan pa'y nga ita. Sapay ko maasar. Ngamin, malidlidan ni Ma'am Trina. At dapay dagiti rabi ay amang manggag ko ngagsangsangit. Kasta ka di. Saan abale? Pumasyarak tumanon, intun awan ti trabahok. Sige, Sir. Kumusta mo ti aldaw yu ditoy, Adela? Nasaya at mat, ma'am. Ay, wen gayam. Adainyag ni Sir Christian agatas kan diaper ni Francis. Adapay nayon na akawas kan ay ayam na. Nasaya at nga rod, no kasta? Ma'am Trina, nakaluto akon. Amangan lumabisin kayon. Ay, mabisinak nga rodon, Brea. Ngam agsyawarak pa'y. Umuna kayo latan, sumaruno akton. Ay, saan ma'am? Urayan da kalatan. Tapno adda kadwami amangan. Hello? Mabaling ka di nga agigkat kan iti pagtrap-trabahoan. Adan ornong kung nga umdas a pagpatakder ta iti balay. Kasta mo tayo magastos para iti kalaysata. Isong agresign kan, tagkalaysatan. Ha? Di mo ka di kayat? Agwa. Jak mabalin ti umikat adagos dito Awan kasukat ko. Anya? Itapay ta adan ornong ko? Miko, makauray ka mat. Saan ka di? Hello, Miko. Kumusta kan, babe? Nasaya atak mat. Si Kangay. Kastoy. Agur uray latakan ka. May sa tawanan. Hindi ko na maurahin ka.
E maging gayta. Di ka pa'y nagikat iti trabaho. Ibagam no din akon kayat. Tapno saan ako namang namnama pa'y. Miko, ay ayatan ka. Nga masapul nga agtrabaho ak. Tapno da maitid ko iti pamilyak. Saan na bale? Kasaritak to ni ma'am. Numabalin nga agbakasyon akpay. Kasla na dagsan ti parikot mo Adela. Itay pala nakatugaw ka din Adda saan mi ang nagkinaawatan ni tinobyok. Anya? Pagawawidan nak naminan. Taada ka nun ornong na. Kat mabalin min agkalaysa. Oh, matlagayam. Ang jakpay kaya tagikat iti trabaho. Ngamin, kasapulan ti pamilyak ti tulong ko. No agikatak ditoy, pangalaak nga iti-itid ko kadakwada. Kasaom ni ma'am, may papan iti dayta. Ay, narigat no makiwin naswaskan ka ni Miko, a boyfriend mo. Di, nasaksakit no kasta ti mapasama. Ni, adda kayong matgayam, Sir Christian. Adda ka din ni Ma'am Yudita. Wan, sir. Awan trabaho na ita. Saan arimwar? Nasaya at no kasta. Sige, umunag akon. Adela, nagdakkel mat ti maleta ni sir. Kaya't ka di asawon dayta. Nagsinublandan ka ni Ma'am Trina. Ay, no kastaman bilang. Maragsakan ak para ka ni Ma'am Trina. Sa bagay. Uray syakngot Nasaya at mat. Kahit da kayo ngay ka ni Miko. Jakpay ammo. Tinasaya at agawid kamot ngamin pumasyar ka iti lugar yo. Kat pagsaritaan nyo itinubyom, no anya tirumbang aramidan nyo. Tapno agkinaawatan kayo. Mapakawan nakpay nga ta. Padasam awan mo't ti dakas na, no kasaom. No problemam ti kwarta maitad mo iti pamilyam, mabalin mo mo't latat ti agtrabaho. Inton malpas ti kalay sayo. Ma'am, Anya day jay? mabalin ka di nga agbakasyon nakpay laan. Mabalin mat. Kaano? Inton Sabado ko, ma'am. Kaano ka harod nga agsubli? Jakpay sigurado, ma'am. Ngam agsubli ak tumatlaan. Adda lang amin na patagapagsaritaan mi iti nobyo. Nasaya at no kasta. Pasaray ngamin mangag kung agap-apa kayo tunggal umawag kan ka. Kwa, ma'am. Saan kan ngagpalawag? Maawatan ka, Adela. Agyaman akta nagawid ka matlangan, Adela. Kumusta kan? Kastoy, aguro-uray latakan ka. Nagawidak. Takayat kung arunusan ta no anyaman ti Santa ang nagkinaawatan. Ay ayatan ka unay. Agyaman ak narod no kasta. Pasensya ka no itala ang nagawidak. Maawatan ka. Pasensyaan nakmet. No nasaktan ka kadagiti magbagak iti kalabas. Tinapatag ita. Nakaawid akon. Ala, aginanaka nga roden. Tainton bigat. Adda papananta. Miko, mabalin ko ka din nga ikatan to'y blindfold ko. San pa'y? Sana balita dandanitan? Asidag ka din. Dito yan. O, sige. Mabalin mo nga ikatan ti blindfold mo. Okay. Ha? Wow! Daytoy ka din ti balay nga yung patakder mo? Wen, magustom ka di? Unay-unay, Ay na, agyaman ak, Miko. Pasensya ka na, nawan na itulong ko. Ngamin, amin aswildok, itad ko iti pamilyak. Awan parikot iti dayta. Adamo trabaho. Itatanalpas matento'y balay ta. Mabalin ka din, aplanuantan ti panagkalaysata. Nagkalaysa kami nga rod kini Miko. Kat kalpasan ti kalaysami, nagnegosyo kami. Iti kasta, at damat panggidak.
Dakkala pagyamanak, tamaawatan nak ni Ma'am Trina iti desisyon ko, asaan ako nga agtrabaho kadakwada. Ita, addan dua nga anak mi kinimiko. Mayat-mayat titaray ti negosyo. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasaritaam. Tuy pagayam mo, Adela. Adela pagayam ko, agyaman ak iti da ito'y apakasaritaam. Awan ti maibagak, no di ti mangkablao kada kayo iti asawam. Kat ituloy mo ti agbalin anasayaat nga asawa, kan ina dagiti anak yo. Ituloy yo ti agpinateg nga agasawa, tapno agtultuloy mat ti kinaragsak, ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Adela, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.